Ule kiai ri inyu ni mwacenjanagia mabuku mukerwo andu a Rũĩ-ino manengere a Rũĩ-iria na wa Rũĩ-iria matware iria na weria matware ino mukambiria kumakania mwarimu agathoma answer na inyu mukamaka kana twatathi twariri twatu test twa assessment twa gatagati-ini tutaina bata ona ringi no kirathi kianyu kireka no inyu mureka ingitire na ni kuri ndi wakoraga atiri muri ya 80 no mwarimu wanyu agutarite akamatwara 6 Ole na ni mureritwo kaka ni gaguthuia bara gaka kigeranio mundu ukugwa gaka ngumuhura mundu wothe no nginya akinye 60%. Riu ri goka kamakitwo na benjo no mwarimu akayuria na bairo ya rendi mwe bureki mukihura mubira ri mari ukora kairitu ga 6 agakwira atiri ni nyonire wina fote kana riri kana umenya atiriri icio ajari namba imwe ni A namba igiri ni C namba ithatu ni D kairitu karia karamakaga 6 ri kangitera gabiru haha A-ini gatere riri aja namba ithathatu ri kamero ria ithano kamakera ithano ri ni wa momoka Neveto kiai wana wali umwe riu mwarimu ri amakithia bai kia 8 ri riu agamurehera mwetarire ona riu mwetarira ri mwarimu agoka henga amene ukeyuri akwai kuyuragiria kuri hindi riu kiria serious hanini one that is serious than the other serious still ni mwarimu kwimakira serious ri ria twaragwo thikithi no riu kuri kange uguo kawana nginyona igaku ni otwana twabo tukamaka ure mani kiai ri kiai mani kiandikire 35 over 30 Yucio ni mwana wagirire kuragwo kau agirire mwarimu akwena fundukia mbia karathe mwana ore igira 35 over 30 na akandika wega muno 35 over 30 angela mwarimu tukorio CRI 35 35 can you read what is written there 35 over 30 ya holilo ikofi ona ikofi na holilo ikofi ni mwarimu ndio kia eki 80 Walo tutirejestete gwika national exam ahurirwo nona blackboard-ini hagithiira matogwo mata magithi haria riu maijoka magigurukia tucama uguo tatu tributary mari makiuna ikirega thukuru ya kuyoro ayaya ikiumira riu twaumira cukuru hwa-ini ri riu manie gitucoca ndigacoka thukuru tene na tene no yari o nene ndigacoka thukuru tene na tene na ni yathie na riu yathi kwandikwo na yathi kwandikwo ina rengo imwe tu yone mbeca ithome karate yuke hure mwarimu Inooro shesheni hakuhe nawe.